Mama wakwaba medin ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. And then Kevin Taylor say nipa me no mo Kenya asasem we internet no so eye kwohwe free mind kwase ampanyine Kenya burger no eye ono and say o Kenya asasem ansa na the next person eye hwan ya ne kwata agu na no na oti Korea no ba cho mo ma mfa mo Korea sesi ana mo ko ne ekoso Korea kuro no mehwe where is it me hwa de 1 2 3 mehwe se menya Korea kuro no de atoso ama mo sesi amba cho eni this is Korea why mba cho I mo Korea eni mba cho wadaroma edura na jo anwumere ekobo 637 na ya na se ya nsuo no no fa efa baabi omanya omunya nsuo anu a omudi omu nsuo anu ni no ba ko ye Korea na me ka se kwasi ampanyine nkoto jimi na ekoro agu na no na wode ti social media nso oba se ne sekro betwitwi ama na no aye kamakora no ye nima de ono nko de na no kowe kwasi a ukota fritwem na se twe no babaso ne sa ode pua ne sa anyalewa no guma ye mfa ya no mom aboa ye hye condom ne ye adi jimi ono kwa twa ne jama onya bi mpo no adi wo yale sei wo behwe no atriti wano kwatane ade na agu wano no wuti social media no so na wutu mfuto ogu nani egu nipa ni kwase agandamfo hene te sewo no kra da ho ntumi nka since Akufo Addo sha ase so obu oman no ade papa bi a waye bi a wunhu e kire se wunye no krekafo jandam asefo jandam kwasiafo jandam where you Korea. I was thinking maybe you can bring out anyama papa e wo Korea. This is Korea ene da ho amede atoso no kwasia wusi kroma yes krom na twa Korea kro no fa bra be kire North Korea untumi nko punyanyan obetwa oti untumi nya ko untumi nya ho nti Korea na America no owo South Korea de yakogo niamam kakra obetumi asi abonten etumi aye 1 2 3 twa Korea bra be kire manipa hu na afa wo ba kwasuampani me busa sa aboa na wo so le oti Korea na o pese o kire se wono ni team na nya sankwa wono na me wo question bi mamo ejimi fo nkama mmoa mo mpe o my Ghana yie Mom pembo my Ghana ye kwa suampafo ejimifo nkama ndendentwie nipa mu nsemu wo ma kasa ma NDC hwe nipa fo afie bi wo ma ni mafifie na hwe omo ye bia na omo tebia me pesa wo ba bra be ka kire me say na eyeda na Korea omatimi aye omo ma na ye sei we sei se ne oman ne tie no pa hwe ni din ma me Korea no e fa ketewa ba bi ni a omo twade a kire yen me near that afi na me ko internet no so if you want to see or if you want to know how beautiful Korea is but more than ko internet no so go and ask Google. Hello Google, show me pictures from Korea or mine no chere me kuro no se ne tie chere me se ne kuro ni tie kwa siampafo ajimifo so le nemirim motete internet no so na mo ye party mo ajimi nti aja ne kwan otu ye no ankoso wo kwa akohwe ade papa bia nti okokoduru ye no sankrofo ehoro enkofo toilet no mo ye ayi no eno anu no wawie Kevin Taylor ma me gaza ba ko tira wo ye me mobo kwasia da ma na me gaza ko je pa Kevin Taylor min me catch or say kona kwaje paremfo ana. This is one of my question. Na internet no so moko wan obi ni wo Kenya asasem mo obi a wo internet no so bi an Kenya asasem hwan mo na Kenya asasem make Kevin Taylor me ni nipa mienu ye kwohwe free mind one Korea akotre na hwan anya bia o Kevin Taylor hwan na se kokwaje pa Why na se kwaje pa remfo akwaje pa remfo na anwene wo so che se o pa na wo je ye no akoye chinchina twan se the next election party munya wadi o Kevin Taylor mumu mani mere because boys no omo ye hard yo ye ka freedom fighters no omo ye very hard ntino munya wadi o na se na no ye adwuma ye gusu a ye ba hye Akufo Addo adwuma enema onye ma ne nkoye anye hwe won so ye nipa otena so no ba cha obetumi a share video no anya hwe nipa wotena so no wono so woniema ha no ne ade woye kwase akra na anya hwe na anu ada ye hu niema oye mbacho uko Elmina habo odisen hwan habo na Elmina habo no ayaye no ho no fishing habo no monkana mkowe real yaga ni physically ene wo ho no wasi ana wasi kwase ampafo ndem na mehwe kwase mbamba baba kan wasem
Enkuko buon ketenkete comment ya hia muntumi kan wasem aboaba. Obi ahyew Kevin Taylor. Obi ahyew se kokoje pa. Anya bi aya ne ahyew ana. Ye ne ahyew. Jordan J me that say me I'm not making any sense, so I'm not making any sense into Mr. Wadaro me so comment be man ache say we enkraman mu baako because me nim ne ntia me Kenya asasem na ache ehwe me into Wadaro ma wa me Kenya asasem bia in by force my friend me Nkrofo. I am calling my Eskakafi members. Hello my Eskakafis, are you there? My Eskakafis, are you there? Mo am ye mo hose mu nim nyase ese se wo ma wani ti bebriba wo ma ponche achen enok se eye party nti ena wo ni unua David Benya asema me ka kire o se winni mu nyansa yemusa se sa party mienu we nyina or the saying Evans Blay and your last time I order him why this is my page, I block you forever, don't come here again, I am banning you, you will not come back again. Why Evans me here wo have him do unya kwanya kra no baba be hwemi biem. Why me block you forever and no because this is my page. Near me peno and I may ha say mama kwanya be many months ni make us bia obetumi asua nyansa. Enti Kevin Taylor or a hypocrite. Wo ba be gina wonom to make us say because of policies in Tina or the tribe or instigate tribe against tribe. Na sa comment no o se be umia ne kan yo se NPP ni bi ne kan kwasia fool kwasia mpanyin abrana no na wo so instigate srimfo against asantifo se nye so ye ba mu ne ye ba be kan se wan na ka kire so asantifo tan entafo otumfo ti asanteman mu no asante menhia palace no entafo na atwa ne ho ahia ono ana ama entafo asase mo mote so okohwe aboabo ene hwan asoase akohwe ntonso aboa so ene de ben Kumasi ntafo na etwa ho ahia Kumasi nkwan ye wo Anwonaga junction Kumasi ye wo Mfanti New Town yama other tribes kwan ukotumfo ahemfi a mosifo hene wo ho hwanfo hene wo ho ntafo ni nyina omo hene nyina e wo otumfo ahemfie omo otumfo ahemfie. Enti na no ne na wo ye na ubie wa no wantu asantefo no mo mpentafo na sem na wakwa akotwe ato no wo se anwonafo entafo kusasefo hwanfo da ben eno mu yi flag bearer asa flag bearer no okwa akogina as anwonani a okogina as NPP for flag bearer so ho ena wo ye sa nkwase asem no ntina eto mu bitim mu bitim say tembia am so omoma mfantefo nkwa na eko tembia asantefo nkwa na ekokogina epre tembia nti ye mata ni nko enti saade a entafo ni nyina nya baako na ye nsori nti akanfo no e wo saa suban na omoda na di no na wo ne wo ye no